Tribunal Supremo Electoral Uxanquina Cajallatunca partidos políticos Uxanquina Carua Ut y Oyapje elecciones primarias Chihlawina Chica Yasipayan Capataki. Médicos Colliri Caja Amta Palequiwa paro de 24 horas Sayantawina Campi Chica Yasiña Yeri Fernández Colliri Rujani Antu Tapjatapata Ukamagibanja Gobierno Uxanquina Caja Usaya Palequiwa Colliri Nakaru Encuentro por la Salud Hachatanta Chawilkama Ukamata Aski Ukichawina Campi Chica Yasiñataki. Presidente Morales Maquiripereja Chicancha Siriquiniwa fallo de la Haya Uñanchau y Toquina Ucamata demanda marítima Toquita Aski Huaquichau y Nacambe Marcasana Chicancha Señapataki. Gobierno Central Uxanquina Cajam Tapariquiwa Chuquiego Marcana Jamahach planta de tratamiento de aguas residuales Utea y Ucamata Aski Nakau y Nacampi Ucamanaki Aski Uñanchau y Nacampi Acamarcaru Yana Tañataki. Colliri Nakaja Sebastián Sutinis o Rohan y Arequiwa Kaisa Brasil Ancaja marcar Omjalaki Ayucamata tratamiento de cáncer Collawimpi Chican Yasiñapataki. Caso Alexander Toquina Janual Tawinaka Utjatapat Jakamachap Nakinakajaniwa Antu Tapkiti Yeri Fernández Colliri Ukamaki Parja Maes Toquit Jamaí Pariquiupach Tribunal Departamental de Justicia Uxanquina Nakaru Takpacha pruebas Uñanchau y Cajas Kinijamakunka y Yasiñapa Akajanual Tawinaka Kansta Iñataki. Gobierno Municipal Caquiaviri Marcaraja Apasuerequiwa Festival Autóctona de Danza y Música Taquicasta Toctawinaka Uñanchasiwa y Sarawinaka Hachencheñataki.